बालाभिटानि 31 नं हादरारि राजा लामायाव जाब्रबथायजों सासे लाइमोना जायगायावनो थैयो। AS15 AA 4136 नम्बरनि KTM बाइक आरो गंसे ई-रिक्सानि गेजेराव जानाय बे जाब्रबथायजों सासे लाइमोननि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सानै सुबुङा गोब्राबै जखम जायो। बरपेटा रडनिफ्राय गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय लाइमोनखौ खुटनाबारि गामिनि जाहान आली आरो जखम जानाय सानै सुबुंनि मुङा लालसान मिया आरो सामाद आली होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथायजों गोब्राबै जखम जानाय सानै सुबुंखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उनाव साबसिन फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। আপনার হানির পোলা বুলি কয় আৰু এটা আমাৰ সেই ভাতিজা আপোনাৰ গাবৰা বুলি কয়। তে এই দুটাৰ মাজত গাড়ী চলাতে আপোনাৰ কেনেকৈ বা এক্সিডেণ্ট হৈছে মই এইফালে নাজানো। কিহৰ লগত খুন্দা খাইছোঁ তথাপি মই নাজানো। ল'ৰা দুজন এতিয়া আপোনাৰ ৰোডত মেডিকেল লৈ আহিছিল, ইয়াৰ পৰা নাৰাখা হ'ল, এতিয়া বৰপেটা লৈ গৈছে। খুটনাবাৰী পাথাৰ বাইক চলাইছিল। কোনটো ল'ৰা চলাইছে মইতো নাজানো। বাইক চলাই আছিল। বেকিবাৰ বুলি শুনা পাইছোঁ। হাইৱেত ট্ৰাকে খুন্দাল নে কি খুন্দাল গম পোৱা নাই মই। আৰক্ষী পুলিচ আহিছিল নেকি, তাৰ কাৰণে সেই লৈ আহিছে। নম্বর করে গেল হাজ লাগি আছে কিন্তু এস 15 ডাবল এ 41 37 কাম